tahitienne fait partie intégrante de la culture et est utilisée pour marquer tous les événements importants de la vie. Elle a connu un changement marqué depuis les années 30. Sans être exhaustif et surtout sans grande prétention, cette deuxième partie de notre spectacle essaiera de vous montrer son évolution et sa modernisation. Bon spectacle!
ito ay apirahan wahere o ia oe eni ai te one ite iti o te pape i mana o mai au ito vai apirahan e noa tu te tau aita e moe ia do e nehe nehe rahi e noa tu te tau e te mau mata iti wawai a pinoa tohu here eni ai te one ite iti o te pape i mana o mai au hito vai apira i te rarata ito vai apira wahere o ia oe eni ai te one ite iti o te pape i mana o vai au ito vai apira e noa tu te tau aita e mohe ia do e nehe nehe rahi e noa tu te tau e te mau mata iti wawai a pinoa tohu here eni ai te one ite iti o te pape i mana o vai au hito vai apira ua i te au ua vai api tohu here no oe dahiti
Yama Tuai Hotu Patuka Te Ariki Nui Piri Tai Tangi Tangi Yama Tuai Yama Tuai Ori ori da
wahine o e te taere ma o hi Tahiti ta o Tahiti whenua pepe ia e Ia hotu mai tō here I tō oe I o whenua Tō papa ora tō me tua Ina ia here oe I tō oe whenua ai a Wahere oe ia oe o Wahere oe ia oe o Wahere oe ia oe ho Ohi o mai Tamari I au nā oto E I tai o e whare I Te ai a tūpuna Ohi o mai a u Wa whaauti au E I mene nā roto I tō tātou reo E wheruri nei au o te ti e o te pō E ha e ha e ha e E ha e ha e Warere Te mawheti a E ha e ha e ha e E ha e ha e Warere Te maua tua Tamari au nā